siyabo akathi kuncane lo yazi mina neviki bengihlengizibukela TV nangibukela ikhumbule kha angazi why ngikhumbule khaya kwavela enye sister ngathi ihambile yaye eMalawi iyabuya ibuya yahambe 1974 ibuya last week obvious khabo mama ke bebayi9 kushone 7 kusela bogogo abayi2 ungena makangena bro pop at but come in shana banani shana banani yibi meri mntwana ka Joshua and then she started crying nilahlekile nifikile ke now she's multitasking, she's asking questions while crying, while trying to open John, but why Sean was like Upita yana but na why Sean was like Anazi ngenze njani ekuthina emhlabeni uke khujukela yakhujukela emhlabeni nje umata bathi washona uza amla kulasizo yahlanya ngamaphela ukhalela wonke umuntu nomuntu nesikhalo sakhe uza anazi niyenze njani yathi mama michonile Nichonero. Somos choneros, chonero. Ni beka ni so ni chonero. Ni Shakira. Ubi marawat. Ni Shakira. Mana nije. Ni chonero. Ubi Joshua. What shot is ngathi ngaloko from ulokho yona hleli phansi uphefumula ngeoxygen athi and oxygen like dup hayi nani niyabona mama niphila ngamoya hayi kunzinya ranhlane yena anichatanga nami nithola ndoda yafika yahamba ngathi never nithushekile yakhala i-makeup ivithikile lezikhathi nithushekile nibona ninje vele anabantwana uphi Sibari John washona ayisuka ngishintsha